Kuthula kube senkonzweni ke bathandekayo. Ngicela ke sibuye levini ke lenkosi incwadi ya Sambulo 2 sitawufunza khona verse 1 to verse number 7, which would be a message yekucala to the first church lebandla Lase-Efesu lela alibhalela ke umpostoli Johane aniketwa sambulo ngaJesu. Ngicela ke sifunze from verse 1 to verse number 7. Lamanye amavesi utawabhala sawakhuluma kungenteka singawafunzi ngenxa yesikhathi sethu. Kuthula kube kubazalwane. Amen. Bhalela ingilosi yelibandla lase-Efesu uthi, nali livile liphuma kuye lophethe tinkhanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla. Lohamba emkhatsini wetibane letisikhombisa teligolide uthi, Mani kancane ke lapho ke. Leli verse bhalela ingilosi yelibandla lase-Efesu. Uthi nali livile liphuma kuye lophethe tinkhanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sekudla. Lohamba emkhatsini wetibane letisikhombisa. Kuze sitayiva kahle lendzaba nasi isithombe nawufunza incwadi yesambulo chapter 1 bo verse 9 yofika le kubo 21. Uthi Johane ngangise sichingini sePatmos ngelisuku lwenkosi. Lo Johane nasifunza umlando kuthiwa nabamfaka khona bese bamkhiphe nemehlo angasaboni. Ayedwana. Uthi ngase ngeva livile elikhulu kungasile mabhudlo lemanti ngemva kwami wathi ngathi nangijika ngibuka ukuthi lo msindo longaka lelivi lelingaka uthi ngase ngiyabona. Kusho ukuthi lokho kubona kwakungesikubona kwa physical ngoba emehlo bese kude. Keje wabona angenamehlo. Wabona nakula kulandzelako uthi ngabona tibane letisikhombisa 7 lampstand. Uma ulandzela ngalesa la kwabhalwa khona lesibane kwakufana nanasi siketekete ndawuthini namasibane lesemafutha. Kwanze silanga phasi kufakwe amafutha. Bese kuba nalentsambo kuyaphuma lentsambo ingena ekhathi emafutheni nawulumeka sekuyakhanya. Ngiyakubona lokho. Wabona letibane tingu7. Wathi la emkhatsini letibane wakubona lofana nendodzana yemuntu imemkhatsini. Wasinakabuka wabona esandleni sakhe sekudla kunetinkhanyeti letisikhombisa. Lithi ke iBhayibheli le ku chapter 1 nasekuchazwa letibane letingu7 lama lampstands ngemabandla lasikhombisa. Letinkhanyeti letisikhombisa esandleni dingelozi talawo mabandla. Lokusho ukuthi those are the ministers of those churches. Lang 7. Ngoba phela nakuthiwa ubhalela letingelozi talamabandla ubhalela umuntu longumholi. Le nkulunkulu angena khona kuze ukuthi atowukhanyisela lebandla. Ngiyakubona lokho. Nako ke lokwendeka. Uma ubuka kuthi tinkhanyeti tikhanya nini la tibonakala khona kahle. Phakathi kwasemini nasebusuku ngikuphi? Tibonakala ebusuku. Sibane sisebenta nini kakhulu emini noma ebusuku? Ebusuku. Kusho ukuthi prophetically kusho ukuthi lesikubonako le in the Old Testament nangaphosisi kuIsaiah uthi umbhalo bumnyama buyawusibekela umhlaba nesigayegaye abantu
Ulapho sekudzingeka khona sibane khona ke. Bese uthi Jesu nene nekukhanya kwelive. Umuti lo wakhiwe entsabeni longeke usitheke. Nemuntu akasokhela isibane asifake ngaphansi kwelitafula. Kusho ukuthi nawenda njalo kukhona lokungahambi kahle. Kusho ukuthi lenzambo ayifiki kulo parafini. Nangokhela isibane usifake phansi kwelitafula. Umuntu le insambo ifika kuparafini. Uthi angasokhela isibane bese usibeka ngetulo. Leni umsebenzi wesibane kukhanyisela abantu kuze kube nekukhanya. Kuthola enkonzweni. Siphila esikhatsini kusho ukuthi this period prophetically noyibuka sikhathi sebumnyama la kudzingeka khona kukhanya. While uNkulunkulu ukhethe Israel itolo waba ifocus yakhe asebenta ngaye emhlabeni kwashifta tikhathi nakufika Jesu kwase kungena libandla sisesikhatsini ku dispensation yelibandla ifocus yaNkulunkulu usebenta ngelibandla libandla liyinsika yeliqiniso emhlabeni libandla liphethe is the torch bearer siphethe ukukhanya uma kungaba mnyama ebandleni bukhulu kangakanani lobumnyama lobukhona emhlabeni kuyesabeka akungabe emnyama bathandekayo ebandleni lo mlilo awuvuthe elathini uvuthe ebusuku nemini uvuthe ize inkosi ibuye nako la sikhona khona ke kulama verse lawakhulumayo cubeka kufunze verse number 2 Ngiyayati imisebenzi yakho nekuphishaneka kwakho nekubeketela kwakho nekuthi ungeke ubamele bamfula babi kangangekuthi nalabo labatibita ngekuthi bapostoli kanzi yabasibo ubahlolile wavele wabakhanza bacala emanga ngiyati ukuthi uyabubeketelela bulukhuni uhlupheke kakhulu ngenxa yelibito lami kodwa awuzange sewudzinwe kodwa thine nawe sehlukana laye utheni wena awusangithanzi njengoba ungithanza kuqala khumbula ke lapho uwe khona phendvuka wente lokho lowawukwenta ekuqaleni nakungenjalo ungaphendvuki ngidawuta kuwe ngiswe isibane sakho endzaweni yaso noko naku lokuhle ngawe uyayitonza imisebenzi yemaniko lawo njengoba nami ngiyitonza lolo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni lo nqobako ngiyawumnika ukuthi adle esihlahleni sekuphila lesi separadise yaNkulunkulu akabonge uNkulunkulu ivumelene bathandekayo kwendlalela ke lendzaba singakangeni kule message kuleli bandla ngisho nako lokulandzelako lencwadzi lesifundza kuyo incwadzi yesambulo incwadzi yesiprophet is a prophetic book lekhuluma isikhanyisele kabanti ngalapho kuyiwa khona njengaloku nawufunza incwadzi yaGenesis isitshela ukuthi sibuya kuphi where do we come from lela sibuya khona nalolo sekwendekile kungenteka sibe bedemandla ukugucula it is in the past thina siku present ku future senelithuba lelingcono lekuthi aligner nekuchinja idestiny yethu lencwadzi yesambulo incwadzi lengitawuthi is the most valuable and important prophetic book eBhayibhelini uthi Johane nakayibhala babhali beBhayibheli bathi wayibhala lencwadzi nga-AD 96 leli bandla laseFesu ema-scholars athi laba khona from AD 70 to AD 170 leli bandla leli nakalibhalela ke kukhulunywa kuleli bandla kukhulunywa ngesimo lesikhona ebandleni laKristu lesaba khona the first 100 years of libandla
Umabhala iJerusalema lithempeli neJerusalema kwasekubhidlitiwe. EmaJuda asa scattered all over akhweshile eJerusalem. Wase ke uNkulunkulu uyamvetela Johane ngesimo selibandla ekuqaleni ukuthi kwente kanjani. Kulama verse lesitawabuka ke lalinjani libandla kulesikhathi. Lencwadi ikhuluma ngekuthi tiyawuba njani tintfo ngema last days ngetikhathi tekugcina. Kumcoka kwati ukuthi lithini live laNkulunkulu ngetikhathi tekugcina. Uma sathi uma sibona kuyakwenda ukuthi kuphila kwethu njengebazalwane our Christian walk sibe ne-focus kuko. Siba ne-focus njani? Uma wathi ukuthi una 10 years to live ngiyabekisa. Tinto lotendako tiyawukhomba ukuthi una 10 years. Kepha na wathi ukuthi una 2 weeks to live. Ligiyali yashintsha. Likhombe ukuthi una 2 weeks to live. Ungeke uhambise komuntu longadi ukuthi kwende kanjani esikhathi esingakanani. Kuthula kwesenkonzweni. Kungako uma umuntu nimbona asa lelembhedzeni asatakufa bese ukhuluma emagama nibona ukuthi seyishayile la kuyahanjwa la. Naye lamagama lawa akhulumako uyawadistila. Utawukhuluma lokumcoka, loku important. Akhulume loku vital. Akhulume athi ukuthi nangabe siyaphela isikhathi amane ngihambe sengikhuluma nako lokumcoka. Niyakubona mosiloko. Injalo lempilo. Ngikukhulumelani lokho? Ngizama ukudoba i-attention yakho. Kutobona ukuthi nasikhuluma ngala le message to the 7 churches kwakwendeke kanjani, kukhulunywa ngani. Sika sabekisa lesinye isikhathi uma sithole ithuba lokuhlephula. Kuthi kusuka umuntu uthi nangisesemusha ngiyoung ngaba ne vision ngaba nembono wekuthi mina ngifuna ukushintsha umhlaba. Uthi ngathi ngiyacala ngifuna ukushintsha umhlaba ngabona ukuthi uyathi kuthini ngathi ngiganza ngenhloko ejeni. Le vision lenginayo umbono lenginawo omkhulu kakhulu ngeke kwendeke. Wase shift focus uthi sengidawuhamba ke nyalo ngiyoshintsha sifunza nenhlala kuso. Uthi ngabona usinakhona ngazi ukuthi lapha ngumcansa phela lo. Ngeke lento ngushintshe. Wase uthi hayi sengidawushintsha idolobha lakisi lengihlala kulo. Uthi nangizama ngathi hawu this is an impossible task. Akwendeki. Ngase ngisendawushintsha ifamily yami. Uthi ngakhanza ukuthi nefamily likhuni kushintsha. Uthi lokho sengimdzala sengiyabona ukuthi kube ngafocusa kimi. Ngatshintsha yami impilo. Bekutawuthi ngale example yami ngitshintsha ifamily yami. Ngisi ngashintsha ifamily yami ngale family yami bese ngawushintsha umango lesihlala kuwo. Who knows bese ngalishintsha idolobha lakithi. Maybe sewushintshe nelive lakithi. Ifocus. Sikhathi lesinengi sifuna ukufocusa kuloko lokungasimcoka, kuloko lokungasi important. Find ukuthi sesiyadzinwa nasendleleni. Usiyathi lento ayisebenzi le. Kanti ifocus. uNkulunkulu une program le divine. Sitaba nenkonzo mhla ka8 for instance yeku celebrate umfundisi. Kule nkonzo kutawubhalwa lohla iprogram yalelo suku. Kuthi unang MC ngiyabekisa. Siyahlabelela ipraise team. Kunema remarks ayindiwa ngibani. Nawu ngishemeni welibandla uyakhuluma ngiyabekisa. Naba mhlambe laba kutawukhulumela bobani. Naba laba khulumela bobani nawu umshumayeli.
iprogram leyo angithi asawutame ke wena bese uyasukuma nza ukuprogram uzofuna ukukhuluma ufuna kwenta something uyathi usungente kanjani ngente yabakudose ngelijob uthi wehlala phansi awukho la kuloluhle uyakubona lokho sikhuluma ngeprogram yabantu laba la emhlabeni lokungenteka bayibhale nase kwendeka tindwe ishintshe kepha kune divine program levela kuNkulunkulu le lathi tena akakhuluma ngayo usitawendeka lokho kwenteke lokho emva kwalokho kwenteke lokho emva kwalokho kwenteke lokho that is divine lengeke ishintshe nasingakhona kuyibona leyo divine program itawushintsha i-outlook yethu ukuthi sibona kanjani emhlabeni igama lenkosi malibonga nako lengifuna sikubuke namhla ekseni divine program lencwadi yesambulo ine-action lenkulu noyifunza sibona umhlaba nelizulu kuyahlangana sibona umhlaba nesihogo kuyahlangana sibona kuvuleka emafu sibona kurola away emafu sibona sive amacilongo sibona tihlalo tebukhosi sibona evil and good kuyangcubutana ekugcineni the good yawina over evil lesikubona encwadini yesambulo la ku chapter 1 uthi ngabona izulu livuleka ngase ngibona nangumbono lengikhuluma ngawo wabona Jesu ahamba emkhatsini wetibane leTisikhombisa kulo chapter 2 na chapter 3 ngule message lebhalelwa ke libandla bese ku chapter 4 ubona kuvuleka amazulu ubona tihlalo the message is between the two visions kusuka ku chapter 4 ku Revelations yofika chapter 19 chapter 20 asalibona libandla khulunywa ngalo lapho uma ubuka lo mavesi lapho kusho ukuthi le message le lesikhuluma ngayo is a message lekhuluma ngale period lapho khona libandla likhona khona from the time libandla liqaleka AD 70 kuze kube from the Pentecost kuze kube nginamuhla sitawubona ke sithombe selibandla ukuthi linjani lelibandla laNkulunkulu kulesigaba leso lona endlebe yekuva akeve lokusho ngomoya ebandleni uma utaba nendlebe yekuva utawutibona wena ukuthi ngingenaphi ke mina la sengikuphi ke mina la igama lenkosi malibonga asihambeni ke bathandekayo siphila kulesikhathi kulo present time ngifuna ukukhuluma ngaye ke lapho khona kubhalwa ke lenkulumo yaleli verse lesiyifunzayo uthi uNkulunkulu kuleli bandla kulo verse number 2 ngiyayati imisebenzi yakho leli bandla kwakulibandla lelisebentako lelingakagoci itandla uthi uNkulunkulu ngiyakubona kuphishaneka kwakho your labor for the name of the Lord uthi kuleli bandla la ekusebenteni kwakho futhi ngiyakubona nokuthi awukadzinwa uyasebenta dindvo letinhla ngaleli bandla athi uNkulunkulu kuleli bandla ngibona nekubeketela kwakho how patient you are nawuhlangana nebulukhoni bekuthi uyakhona kubeketela umele lesimo lesilikhuni ungakulahli ukukholo uthi ke uNkulunkulu futhi ngiyabona nekuthi bantu labenta lokubi awukhona ukubamela you can't bear awuhlalisani nebantu labenta lokubi nakunabantu labenta lokubi uyaba isolate awuhambi nabo kube ngazi usikude lokwendekile ngibani ongafuni ukuba kuleli bandla lenje noma ngithi ngibani ofuna ukuba kuleli bandla lenje ibandla lelisebentako libandla leliphishanekile libandla lelibeketelako libandla lelikakumeli lokungakalungi libandla lathi niphinze futhi nabavivinya labo labachamukako bathi bita ngebapostoli babe bangasibo bapostoli kwakusikhathi ke lesaleli bandla kuchamuke abantu
atibite ngetitle ngingumpostoli. Achamuke umuntu atibite ngetitle ngingumprofeti. Achamuke umuntu atibite noma ngayiphi title ngingumbishop. Atibite ngingarchbishop. Atibite ngawo onke amagama lawo abitako. Leli bandla leli liBhayibheli lithi wawubavivinya. Wabakhanza ukuthi baqale manga. Ngoba akusibo bonke labatibita ngabapostoli ababapostoli. I-title nje. Akusibo bonke labatibita ngabaprofeti labangabaprofeti. I-title nje. Kulesinye isikhathi yekutethusela. Kuze ukuthi unawuva ukuthi prophet so and so, apostle so and so, bese nawe soyathatheka kanti abasibo. IBhayibheli lithi leli bandla lalingasigallable ngesingisi. Lalihlola ukuthi ungumprofeti, stakutesta ukuthi ungumprofeti isibili. Ngoba umprofeti isibili lo lakukhulumako kuyendeka. Umprofeti isibili lakukhulumako ude emandla ukuthi aku-influence usikwende kanjani. Ukhuluma into leti beyond himself. Athi khulumele uNkulunkulu. Angakhona ukuthi influencer bese atiyendeka. Akakhulumi into la ibhuthe ayicabange yena nento leta umuntu awusiyena simshayele etandla. Ukhulumela uNkulunkulu. Usinabaveveni bakhanza ukuthi baqale manga nababeka eceleni. Equality yaleli bandla lifana nebandla laseBeria. Lithi iBhayibheli kwakuthi Paula noma abhale incwadi ezingu-14 in the New Testament asinakaceza kushumayela. Kuthiwa leli bandla laseBeria belikahle belihlala phansi bese liyahlola ukuthi le tinto lakhuluma kwaPaula atingito yini. Bavevinye. Uzusho njalo naye. Usifuna nihlole. Hlolani bomoya. Don't believe any spirit. Ngibanda ungena emenenye. Kuzokukholwa kwakho nekukholwa kwami kungasimi kumuntu ngeeloquence yakhe, kungasimi kumuntu ngekuthi uboneni wendeni. Bangasethusi bantu. Chamuka lomunye avuse labafile. Bese nawe usuyathatheka uthi hawu nanga umprofeti, nanga umpostoli. Don't worry about those things. The cosmetic. Nemuntu lo ngasiyo umprofeti mbamba, lo mprofeti mbumbulu angakwenda lokho. Ngemandla lamanye laseceleni. Uthi ke nginibonile ke nini, nikwentile konke lokho. Uthi nibathole ukuthi baqale manga. These are good things letendekile kuleli bandla. Uthi ke Jesu nakakhulumako wabhalela lengilosi yelibandla, lo mfundisi waleli bandla. Uthi ke mina naku kepha ngawe. Thina nawe sehlukaniswa nginaku. Yini lesehlukanisako? Uthi sewulishiyile lithando lakho lokucala. You have deserted your first love. Leli bandla linema programs lamahle. Leli bandla linema systems lamahle. Leli bandla nangabekisa namhla linema structures lamahle, ma auditorium lamahle. Akusho ukuthi ku wrong lokho. Ema pulpit akhona nema carpet. Sinema aircon, kukahle konke lokho. Sihlele kamnanzi etulweni leti kahle. Sinema programs lesiwendako silibandla. Konke lokho kukahle. Siphishanekile siyasebenza. Kunema youth programs, kunema women's fellowship, kunema men's fellowship, kunako konke lokho. Kuyasetshenzwa. Kuhle konke lokho. Bathandekayo. Those are good things. Ithi Nkosi kepha nangihlola ngikhanzani sebenta sekude lothando. Loleni kwentako sekumechanical. Usho njalo kuleli bandla. Uthi thina nawe sehlukaniswa ekuthenini sewulishiyile luthando lakho lokucala. You have deserted your first love. Nako lokusehlukanisako naleli bandla Lase-Efesu. Libandla lesitawuthi phecelezi is a loveless church. Kude luthando kuleli bandla. Kuyahlanganwa yebo. Kuyathandazwa yebo. Kuyanikelwa yebo. Kepha kukhona into leshodako. Luthando. Usho njalo uNkulunkulu.
Usikude luthando. Nase kude luthando uthi ke uNkulunkulu ngikhanza kungathi leleni kwentako sekulihobosha. Akusasithi umuntu. Incwadi ya 1 Corinthians 13 kuthiwa noma ngingakhuluma ngetilimi tebantu netetingelosi noma nginganikela ngako konke lekunako ngabe labambofu. Those are good things. Noma ngathatha umtimba wami ushiswe ealtare. Lithi kepha nangabe ngide luthando. I am nothing. It profits me nothing. Kuyasetshenzwa. Uphishanekiwe. Kepha uthi uNkulunkulu leleni kwendako nikwenta outside of love. Kuleli bandla. Uthi bazalwane ayihambi kanjalo lendlela. Ngibona nento njalo nilibandla. Kusho ukuthi nithambela nodwana. Akasekho umnikati welibandla. Kufika sithombe kimi senzaba lengayifunza le real leliciniso. Lo muntu uyahamba uhluphekile umuntu waNkulunkulu. Lengesheya America. Le ndawo yakhona lenzaba. Uthi ekhambeni kwakhe umhlaba somshayile. Uthi na umshayile sohlala estradini. Lapho behlala ngakhona. Uthi impilo right now sekusele kunye kuphela ukuthi ngife ngabe emhlabeni but ingakafi asemane ngiye esondweni ngoba ngivile ukuthi ilisonto indzawo yokukhosela. Nangingaya khona funa ngitawuhlangana naNkulunkulu. Ngihlangana nelibandlo labazalwane bangiside. Uyahamba ke lo muntu wenkosi waNkulunkulu uye esondweni. Ufike esondweni ukhanza lisakavulwa lisondo kusekhiyiwe. Uthi angiyindzawo ndawuhlala la eminyango lisondo lize libandla lifike. Bayafika bogonsa, bayafika boasha besondo bayavula. Nabamkhanza bayambuka nje. Bavula lisondo bangena ngekhathi. Ushayile 11, ushayile 12 whatever sikhathi labakhonta ngaso. Bayafika abazalwane bethe enkonzweni. Bayambuka nje. Nalomkhulumisa kokude bayangena. Uthi nangibona ngase bayaphelela ngiyatibambelela asengene ngekhathi kulisonto. Uthi ngangena ngekhathi esondweni. Nangithi ngifuna ukuhamba nami ngikhuphuke ngiyohlala la kuhleli khona labanye phambili. Bafike bambambe bamhudule bammikise emuva ukuthi wena hlala ngala. Ungeke uhlale ngaphambili. Because la kubo usi uyaphathamisa. Lo muntu lo nje ufunani la kithi. Akaliboni lesonto lethu silinjani. Akasiboni insini esigcwe kamnanzi kanjani. Ungachamuka wena ungihobo ugcwe kanje ude kuleli sonto. Akasina lo muntu lomnanzi lonemakha. Bamthatha bamdose bamhlalise ngemuva. Uthi ngeva ubuhlungu enhlitweni yami. Lapho sengicabanga ukuthi ngifike enzaweni yekuphephela ekosela la ngitawuthola khona icomfort. Angiyithole comfort. Uthi nakaphuma kuleli sonto ahambe waphuma enhlithiyo yakhe la siyabona kenyalo sengifike ku end of the road. Kusho ukuthi kude kwami impilo sekude. Uthi ngeva ngathi kunemuntu lobeka isandla sakhe emhlane. What they have rejected you kuleli sonto. Don't worry. They also have rejected me. Uthi I've been trying to get into this church, but this church wouldn't dare invite me in. Ngikhuluma ngelibandla mina. Libandla lafuna uNkulunkulu abesemkhathini walo. But umnikati welibandla akekho. Uthi I've been trying to get into this church. Banema programs abo lamahle bayasebenta baphishanekile. Bayanikela kuyanikeleka. Banema bank balances akhona. Banako konke lokuba khona esondweni. But mina umnikati welibandla ngekho khona. Nami bangirejectile. This is the state saleli bandla. uNkulunkulu wena bandla Lase-Efesu ngiyayibona imisebenzi yakho lo yendako. Ungayibhala iyabhaleka. Ngiyakubona uphishanekile. Futhi ngiyakubona nokuthi uyabeketela nakuchamatha inkinga. Futhi ngiyakubona nokuthi labo labangazothi bayafika bathi bitha ngamapostoli uyazama kubavivinya. Those are good things.
But uthi sehlukaniswa nginako ubuthine nawe. You have left your first love. The things you are doing, they are mechanical. Atsangifaki mina ekhatsi. Bathandekayo, uNkulunkulu uthi ku 1 John 4:8, God is love. uNkulunkulu uthando. Bese iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wathi nakalithanda live kangaka wathi mate wanikela ngendodana yakhe. Leni kusilokholwa nguyangabhubhi. Kodwa banekuphila lokuphakathi. This type of love lesikhuluma ngalo is not the one lolu based ku merit neku worthiness ukuthi wena lo thandwako unjani lolu efika la sondweni. Lesimo sakhe bese ngasile sithandzekako. Kude lo ngamgijimela afika umbamba afika ambrusha amente konke lokho. Kude lo ngamthanzi. Kude. But lo thando lo laNkulunkulu lo based ku deliberate choice yalo lo thandzako. Kuthi ngidakuthanza noma ngabe awuthandzeki. But ngidakuthanza ngalolu thando lesilitholile. Vuthisa Jesu umlilo wakho. Wenza ukuphonsa emhlabeni. Ikhona kumbe inhlasana lefihle khona emlotheni. Yivuthele Nkosi leyo nhlasa. Sendlule kukaleni bantu lesihlangana nabo ngeliso lenyama. Sibakale ngeliso laNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu abengenda njani kulesimo. Kulo mlilo lofuna uvuka enhlitweni. Lolo thando laNkulunkulu. Lolo thando alusi reactionary. Luyaresponda kulesimo lesibonako. Wathi uNkulunkulu nakasithanza asibona singathandzeki. Asibona sihluphelekile. Wathi I will do something kuze ukuthi ngibephule. Kuloko labanga khona ukuthi ephula kubo. Wasuya sinyomula ngemsa wakhe. Uthi ke uNkulunkulu ngilolo thando lengifuna libandla lube nalo nasibuka umhlaba. Siubuka ngeliso laNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu kule program yakhe uthini? Uthi kuleli bandla ngiyanibona nikhona, ngiyanibona niyasebenta, ngiyanibona nikhandlekile, ngiyanibona niphishanekile, ngiyanibona niyabeketela, ngiyabona nibavivinya anihambisana lokubi, but luthando selinyamalele. Libandla sibili, libandla on the basis of love. Bantu baNkulunkulu siyabathanza yini? Uthi Jesu ngininika umyalo lomusha ukuthi nithandzane. Abese uthi uma nithandzana live litawubona ukuthi mina ngihlala emkhathini wenu. Bangakhi bantu labefikile esontweni bakhanze emakholwa ahlangene. Asinakaphuma emakholwa kube nemacembu uve ukuthi this group ngathi ayihambisana nale group le, lona akamthanzi lo, lona akambeketeleli lo. Bangakhe emasondo lanjalo. Bese umhlaba nawusibuka silibandla laNkulunkulu. Basina basinga umkhanya babuke bathi besize siyamfuna uNkulunkulu. Size sibalekele esontweni. Manje semkhaza uNkulunkulu akekho ebandleni esontweni. Ngoba sibone ama-clicks ngema-clicks ebandleni. Lokwenta ukuthi uNkulunkulu akabonakali. Kungathi Inkosi iyabuka. Kuthi ukhona yini lo nemlilo? Hayi lo mlilo ukuthi siyathusana ngaletinto lesitendako, siyathusana mhlambe ngalesikwendawo ekuhlabeleni, ekushumayeleni, ekufundiseni, kodwa sikhuluma ngenzeka ukuthi where the rubber meets the road, lo luthando laNkulunkulu luyakapaka luyabonakala yini? IBhayibheli lithi kunakuthathu lokukhona, it's hope, faith, hope and love. Letinto letintsathu lokukhulu kunaloko luthando. Ngoba uthi uNkulunkulu noma ungabe uyaprofeta, noma ngabe wathithi imfihlo tonke, noma ngabe ungivusa labafile, kepha nangabe luthando kude enhlitweni yami nasenhlitweni yakho, uthi uNkulunkulu konke lokho kufana nensimbi lencincethako
akusithi umuntu. Luthando lolwenta umehluko ekuphileni kwelibandla, luthando. Libandla ekucaleni laba nje bazalwane. Leli bandla laphuma esipolweni, lacala kahle, lasekhambeni kwakhona kwase kuba bede luthando. Kude luthando. Kunesikhathi nangisanza ukukholwa mina angathi wena. Lela ngisanza ukukholwa ngangiyitholile lento nginayo. Kwakune slogan lesasithi ngiyitholile nawe ungayithola. Ini impilo lensha. Sasenda njani? Wawuthi na le mlilo lo uvile kwangazuthi kunemlilo lovalwe emathanjeni akho kuthi ngeke ngihlale nalokho ngingabatshela abanye. Uphume ubatshele labanye ngenkosi. Le mpilo besiyiphila kwakuyimpilo lentawuthi yayingafuni ingavumi lokungalungi. Mina kuleso sikhathi nangikholwa ngangika form 1. Ufakazi bami. Ngiyahamba nelijale linye lingumngane nami alikholwa. Letha sesihambe siyeka SSCF enkonzweni beyikhona emini lona lifuna kuyohlekisa. Siyahamba ke liyanginvite nginvitwa ngumuntu ongakholwa. Nangifika le nkonzweni yanga 1 sekhanza kushumayela liZayoni. Lezayoni lishumayela ukukhuluma insindiso pure and proper. Nakashumayela. Ngiphakamisa isandla mina lento ngayiva ngiyayimukela. Nangiyemukela lento siphume lelijana singiphakamisa isandla seliyangidosa sewendani ke manje sewendani ke manje. Kanti mina sengive something. Ngiyalemukela lelivangeli. Nangiphuma lapho nasingaphandle sewendani ke manje songihlazelana ngithi hey yebabe siyele sibabili khona le ngifika ukuthola mina. Nangiphumela ngaphandle le kwakukhona ukuthi ngicale ngaye siyendoda uyivile inenkulumo. Sacala sehlukana nomngane nami. Wathi hayi lento yakho lento lena ngeke lenta ngakubona phela kusasa leliviki ngeke liphele. Laphela liviki ngiya enkonzweni. Wangasabuyeli yena. Sasuka enzaweni yinye elishekishini lapho sasuka ngakhona ngangifunza ekhana. Nasibuyela khona uyabatshela labanye hey phela usona sosindisiwe. Nangifika kusho yena kucala ngisangabatsheli. Nase ngifika mina singiyabafakazela basasivile phela ngawe. But ingeke iphele lenyanga. Usekusolusa senje. Ngase ngisike kuhle kakhulu nabasho njalo. Mina ke ngidawucinzetela ngidawunamathela. Futhi le ndawukwenda ngifuna silelu nyawo lwami lokukhombe ukuthi sekunempilo leshinjile. Ngibakhombisa lokho. Kwanginike amandla ukuthi ngifuna ukuprove nanakubo ukuthi lento ngitholile iyaphila sibili. Ngiyabatshela labanye ekhaya ngafika ngachaza. Kufakaza ekhaya. Ukuthi sengithola impilo lensha. La ngihamba khona bese ngikhuluma lento engathi ivalelwe emathanjeni ami. I remember very well. Sisekhana. Ebandleni bese ngikonda kulo kwamfundisi Sibiya sibe nenkonzo nemfundisi ngabo lesibili asithumele ngabo lesine sihambe siyobamba ema-home cells. At that stage, kuleso stage ngifuna ukuthi ngingentane esontweni angenela ngabangithanda school teacher. At that stage ngafundisa Sunday school lo mlilo uvusa ngekhathi because lento ngeke ngikhona kuyicontainer le kunaleyo passion sonke nasindiswako kunetinto letendeka. Ungazothi kwase kuhamba ngebudzeni bendlela khwabe ebudzeni bendlela something happened, life happened basho njalo ngesingisi. Kunetinto letachamuka tamefuka tasedose attention kwase luthando selicala luyaphola. Uthando lucala luyaphola. Uthi uNkulunkulu yes ngiyakubona ukuthi sewungenilwe emthanjeni kwakho leligiya lekukhonta lekusonza neligiya lakho kumele kwente esontweni seniyakwenta
Usinako lasehlukana khona ke thina nawe. Uthi khumbula lapho uwe khona. Bese wenda imisebenzi yokucala, repent and do the first works. I-repentance lesikhuluma ngayo ukuthi uyahamba ubhekelela ubheke khona eningizimu noma kusenyakatho eseningizimu. Na uvale live njengaJohane uyaphenduka ufulathele and you go the opposite direction kuphenduka lokho. uNkulunkulu uphenduka. Le ndlela soyihamba ngayo nyalo ngiyakubona uyayisebenza but it's a loveless life. It's a loveless service. I want you to go back and pick up lapho tiwe khona tinduku takho teluthando. Usungathatha bese wenda imisebenzi yakucala ngeluthando. Ngoba uNkulunkulu kungathi ngiloko lafika kuthikhe uNkulunkulu. Kuthi uyaprofeta. Wenda kahle but lukhona neluthando. Uyanikela wenda kahle kepha lukhona neluthando. Uyafakaza wenda kahle lukhona neluthando. Ukwendela ini lokwendako? Because that is what is going to win the world for God. Luthando. Uma Jesu aqala umsebenzi wakhe na Johana baqala umsebenzi wabo. Baqala nge-call to repentance. Uthi Johana phendukani. Umbuso wezulu sewusondele. Bayafika. Nzalo yezinyoka. Ngubani lonikhombise ukuthi nibalekele lulaka lolutako. Vetani tithelo letikhomba kuphenduka. Before babhabhathize. Na Jesu naye nakaqala iministry yakhe nakabuya lena ukhuluma ngamagama lanjalo. Uthi phendukani. Umbuso waNkulunkulu sewusonzele. Repentance is the first step sekubuyela kuNkulunkulu. Nangabe sekukhona la kulahleke khona tinto. Uthi uNkulunkulu sikwenda kahle konke is talking to somebody this morning. Ukhuluma nami ukhuluma nawe. Ase uhlole impilo yakho uhlole inhlitiyo yakho. Kuthi kubarometer eluthando lwakho naNkulunkulu. Kule misebenzi boyenda idolo usamthanza yini uNkulunkulu? Ngalendlela bomthanza ngayo. Uma fika kuPetru athi kuye Peter uyangithanza yini kunalapha? Uthi Peter yebo Nkosi ngiyakuthanza. Uyambuta kwesibili. Peter, do you love me more than this? Uthi yebo ngiyakuthanza. Uthi kwesithathu, Peter, do you truly love me? Wahlabeka enhlitweni. Wathi, but Lord, you know. Uthi ngiyakuthanza. Wathi tend to my sheep. Lo muntu lothanza uNkulunkulu akasi selfish, akatibuki yena, akabuka ukuthi ngidawutholani mina emehlo akhe ayedlula. Abuke lokuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ngende ini. How am I going to benefit others? Lebandla ekucaleni lesikufundza ku Acts 2 verse 41 to 47. Lathi lelibandla laselithole loluthando laNkulunkulu. Wasinakabuka eceleni kwakhe lona lonako akhanze lomunye angenalutho. Wase uyahamba uyathengisa labe nako. Lela kuthengisako waletha imali kubapostoli. Wathi ngeke kulunge kuthi ngithi ngiyamthanza uNkulunkulu ngibe nemnaketho lohluphekile. Wahamba wathengisa ufuqa luthando. Wabuyisa kubapostoli. Kwase bayebelana kuthi sitawuphesha nalolonge nako abe nako sitomfihla. Luthando lunjalo. Ngulonjani loluthando lenginalo loluthi nangabe ngibona lomunye ahluphekile ngifane nana umpriest nana umlevi labakhanza lona awile endleleni ashaya igcwelegcwele. Wasinakathi nhla umpriest wathi ngijayele enkonzweni wabuka eceleni wathi ngisajayele enkonzweni mina. Wathi uyachama kumlevi wamkhanza lo muntu lo wathi hey abangaka lo ngiyendlula. Kwaze kwachamuka umSamaria lolungile. Wafika wathi yena no. Luthando ngeke luvume lo ukuthi ngishiye umuntu kanje. Wase uthi ngidawehla ngifike phasi ngimbambe lo muntu ngimsonge. Ngimthatha ngimgebelise embongolweni yami kulimozini yami yaleso sikhathi.
ngihambe naye ngiyomfaka ehotela afika ngene ehotela batomdress nakafika khona ufika uyabhadala uthi yathi kuthini nangu umuntu ngimkhanze bamlimatile ngicela manje ninginakele azaphile uthi ke nangabe kuyenteka sekufuneka more than what I've paid nali likheli lami nayi cell phone number yami nibongishayela uze ndobhadala wasuyahamba ithi le nkulumo ngubani lo bengimakhelwane lo kahle phakathi kwalaba na ngumpriest ngumlevi umsamaria lo kulengena na inkosi ingede yathanza kusina ngabe kusemandleni ami kusida ningasidi ngede yakuthanza inkosi lokho lo thando laNkulunkulu lulapho ke lokuthi ngidawuphuma ukuthi ngidawubuyelwa yini mina nangisita lo msama lo shawe digebeng umsamaria akasho ukuthi ndawuthola ini wazi umsamaria ingena esikhaleni saNkulunkulu ngikhombisa luthando laNkulunkulu nakamdressa amthatha amendela kanje lo muntu lo yena akasinza aphume lapho utawubonga uNkulunkulu ulibonile uthando laNkulunkulu lwendlula ukuthi bazalwane ngiyanithanza nonke la nangibamba umbhobho bazalwane nginithanza ngelithando laNkulunkulu amen bazalwane sithi amen nangiphuma lapho ngishaya isicathulo the first thing ngitawuyenta ngihamba nawe ubhekelela ubheke khona ngushaya ngelithuli kepha ngithi ngiyakuthanza sonke angithi sengiyaphuma ngiyahamba sitawuhlangana ngelisonto nangikutshela ukuthi ngiyakuthanza nonke bazalwane egameni lenkosi but letendo tiyaphikisa lelibandla walibona linjalo Lase-Efesu good church good programs good everything iphishanekile but it was a loveless church kude elithando uthi ke uNkulunkulu lelibandla lenje akusilo libandla longalethemba uthi phenduka ukhumbule lapho uwe khona uma ungaphenduki ngidawufike mina ngisithathe lesibane enzaweni yaso isingoma usathane simniketile emathuba enhlitweni kepha moya samcisha sekumnyama emphefumulweni kulesibane lasibonako Johane siba nemphongolo ngaphasi ukufaka emafutha lamele moya longcwele libandla leselide emafutha amoya longcwele liba mechanical ngoba sekude lokulifucako sekumnyama emphefumulweni hamba yofunda Deuteronomy 32 umfunze the whole chapter utawubona naku sengivala uthi uNkulunkulu ngakuphakamisa ngakubeka indzawo letiphakamete emhlaba ngakwenika ukuthi udle the increase of the world wadla tithelo temhlaba uthi uNkulunkulu ngakufida ngalokukhuluphele wase uyakhuluphala wase nase ukukhuluphele wase uyamfulathela uNkulunkulu wamfulathela uNkulunkulu ngibona sithombe selibandla leli taste emandla uNkulunkulu let's throw honey from the rock eDlamini let's throw the oil from the flinty rock emafutha amoya longcwele bahamba kwase kuyabonakala into letendakalako uNkulunkulu wababeka enzaweni ubathethe la wababeka le wasina sebesuthi base bamfulathela uNkulunkulu so uthi ke uNkulunkulu asengibone ukuthi indawo banjani nase ningifulathele nami ngidanifulathele uthi sitawubona ke that is what he said la kusho kuleli bandla uthi nawe awuphenduki I am coming quickly. I will remove the lamp from you in your midst.
bese bamnyama emphefumulweni. Once uNkulunkulu wasisusa sibane sakhe, noma ngabe ungenda ini uthukute bomnyameni. Doesn't matter what you do. Udakwenda sekushaya letandla, ukwenda sibongelelana sodwana, uyawugcina within the four walls, kubongelelana kwethu. In the book yaNkulunkulu, there's no register. Because kude lokuregister kwaNkulunkulu nangabe kwenteka outside of luthando. Kude nakunye. I-connection yami ne-connection yakho isekuthenini Nkosi, rekindle in me the love lelalukhona ekuqaleni, so that ngibe i-career yeluthando laNkulunkulu emhlabeni. Ngito khona kuhlala nebantu labangathandzeki. That is what this love will do. Ngiyachoose ukuthi ngidakuthanza noma ngabe awungithanzi wena, because that love is choice. That love akusiyo ukuthi ngima feelings feel touchy. Lo lokufeel touchy kuyendlula umlilo emaphepha. Namhla udovanza ukuthi yabona siconnected nalo kusasa sekushintshile. Wenda something lephambene, hayi yabona lo akalungi. Difficult futhi ngiyambona. Lokube difficult kwakhe kungcono ukuthi ngimbeke eceleni. I will try to avoid you kuze ndawuphila kahle, angithi? Kuze uNkulunkulu no. Akusenjalo. Tibuke wena beku right nikuphila nawe. Keshe uNkulunkulu akubeketelele noma wangibeketelele. Kunetinto latentile uNkulunkulu ngekusithanza. Sathi mangabe singathandzeki, waqhubeka wasithanza uNkulunkulu. Ngicela ngamagama lathi ke uthi uNkulunkulu but nginanaku lokuhle ngawe egcineni. Noma ngabe ngikhuluma lokuhle ngawe, ngase ngikhuluma lokubi ngawe, ngathi phenduka. Uthi but this is one thing lengithanza ko ngawe. Uthi wena uyayitonza imisebenzi yemalikho lawo. Nami mina uNkulunkulu lengiyitonzako. Kusenelithembe bazalwane. Kunesenelithembe. Uthi ngiyakuthanza ke lokho. Verse number 16, ngicela ungifundzele verse number 6 esivala bathandekayo. Ngicela ungifundzele. Noko naku lokuhle ngawe, uyayitonza imisebenzi yemanikho lawo, njengoba nami ngiyitonza. Uthi ke uNkulunkulu naku lokuhle ngawe. After sengisithe luthando solukhweshile, sengikubita ngisiphenduka. Naku lenginako ngawe lokuhle. Uyayitonza imisebenzi yemanikho lawo, njengoba nami ngiyitonza. They are standing in one corner. Uthi Dokotela Kunene one time kunemuntu abe one time sesiselenge shaya shumayela khona. Uthi ke kuleli sondo uyashumayela lo mfundisi. Aqala namhla kulala kwebantu nakushunyayelwa. Ungakwethusi lokho. Uthi ke uyashumayela ke say lelijase liyalala. Nalilala lelijala enkonzweni kanti umfundisi uthi bonke labafuna kezulwini. Uyabona? Basukumile ke bonke akeva abelele basukumako. Uthi ke hayihlalani phasi ke nyalo. Nanhlala phasi bese ke bonke labafuna kuyesogweni. Daze basukuma. Nabahlala phasi baphamza ititulo, live lo msindo wetitulo basabahlala phasi bantu. Labona abantu bebemile aseliyasuma lithi aliluza liyema. Nalisukuma lithi luza lima. Uthi ke umfundisi and you umangele. Uthi ke lona hayi angadla uthi sivotelana la sondweni. Kepha lengikwathiwa ukuthi mina nemfundisi siwa on the same side. Kusho ukuthi sina nemfundisi siyesogweni. Ngiba abebambe lokho. Uthi ke lapha uNkulunkulu lengikuthanza ukuthi mina nawe sihlangana kunaku lokubili. Niyakubona lokho. Imisebenzi yemalikho lawo uyayenyanya uyayitonza. Le nami mina uNkulunkulu ngiyenyanya. Yini imisebenzi yemalikho lawo? Leli gama lanikho likhuluma ngekukhonka, to overthrow. Laws likhuluma ngebantu phaca lundu. I-objective yemalikho lawo beyikwehlukanisa ukuthi kunebafundisi clergy bese kuba khona lokuthiwa luntu nje the laity.
naku lebekubekwenta emalikho lawo emalikho lawo babe fake i-priestly order ukuthi kutaba nedigaba esontweni kunebapriest i-clergy kunebabishop kunabo-archbishop kunema-cardinals kunalo lonke lihlobo uyakubona lokho but lokhu kukhulu ngemalikho lawo nginaku benta lokhu kuthiwa i-doctrine ye-apostolic succession yekuthi ke nyalo uma kunemfundisi uma ngabe kune-clergy kunembishop kunedigaba awukwati nje wena uluntu u-approacha umbishop njengaloku unesigaba sekuphakaphakeme angithi awukwati labakwenta bathatha iBhayibheli bathi iBhayibheli ngeke lihlale esandleni semuntu phaca wena nami baligodla iBhayibheli bathi iBhayibheli litawu interpretwa ngithi bafundisi sinitshele nina ukuthi kwente kanjani kwase kucala umonakalo because kwase kuba nema indulgences kuyabhadalwa kuthi kuze sono sakho sithethelelwe bhadala imali kuze kuthi sitawusijekelwe bhadala kubafundisi kwakwente kanjalo wabhadala sitakuvulela indlela thina bangena emeneni. That is what was happening. Fast forward to today. Uma ngabe kunale order lekhona kuthiwa ungena kanjani kumfundisi ungena kanjani umfundisi kwenta ukuthi umfundisi abe inaccessible to bantu. Ukweshela umfundisi. Utawusonzela kuphela na unemali, na ungumusa wabani, na ungubani. Says that ngenteka nele mthandazo ungayitholi. Ngeke ngeva into yangivisa buhlungu. Bebekhuluma labanye sakudlala kathi bayikhuluma kubaqinisile. Kwathiwa nangabe ngiyabekisa awukhiphi idishumi, awukhiphi iminikelo, awadiwa la sontweni. Nangabe kuyenteka soyagulelwa sokunjani, umfundisi nakeva ukuthi ugulelwa wena, uyakwanza ukuthi uyawuthumela labanye abantu. Babe kusho lelinye isono hayi lakithi. Because ude imali, ude ini, kungazi access to pastoral care seyibhadalelwa ngemali. Nangabe kungiso and so lo ne class ledzide kwathi kwenteke something kuye athi lo mfundisi ndawuvuka ngisana sebusuku ngihambe ngiyokathenda because uyabonakala nangasemnikelweni ngule order lesiyachama kuyangena ebandleni yemanekho lawo ungasilivangeli liyathengiswa. Fast forward to today, ifocus lekhona emanekho lawo is power. I-focus emanekho lawo is money. I-focus emanekho lawo is fame. I-focus emanekho lawo ngema-empires. Kuthi ngakhe emasonto lamangaki, isonto lami likhulu kangakanani, isonto lami lima-cathedrals angakanani, ngima-members langakanani esontweni. I-focus ilapho kumanekho lawo. Ayikho elithandweni. Lokuthi umuntu waNkulunkulu udalwe umfanekiso waNkulunkulu ngitosebenta kumuntu waNkulunkulu. Ayikho lapho. Uthi-ke uNkulunkulu kuleli bandla Lase-Efesu sina nawe siyahlangana ke lapho wena uyayenyanya imisebenzi yemanekho lawo nami lengiyenyanya yakho but ngase ngiyabuda ke mina leli sonto leli ebazalwane lelenyanya lemisebenzi yemanekho lawo leli sebenta kangaka leliphishaneke kangaka lelivivinyako. Why would God say siyehlukana? Then ngase ngiyabona ukuthi yebazalwane thanene mzalwane ngaphandle kweluthando church becomes like an organization. Ngeke side umuntu angifisi kuba lapho ebandleni elinjalo. uNkulunkulu asiside kuhlola inhliziyo yami inhliziyo yakho kuthi Nkosi ngabe senda kona yini libandla lokufuna likwente. Ngithe kune program yaNkulunkulu le divine wase nasabona Johane wakhonjiswa kuthi libandla litaba ne character lenje at some point in time libe ngu-loveless church. May God help us singabe ngu-loveless church. May God help us kuvusethelwe uthando, vuthisa Jesu lo mlilo uvuthe lolo sapholile amana avuthe so that sitawuphinde sibuyele egiyeni
namafutha amoya longcwele abonakala ekuphileni kwethu. Libandla lisukume lime ngetinyawo sesithandaza. Baba wethu longcwele, singaphambi kwakho Nkosi lesikhathi. Siyatithoba ngaphansi kwesandla sakho lesikhulu. Sivumelana nawe Nkosi nasemini. Leli lakho liqinisile. Leli bandla lesikhuluma ngalo namuhla Lase-Efesu kwakulibandla lelisebenzayo. Kwakulibandla lelikhuthele. Kulibandla lelingamelani nalokubi. Kulibandla lelivivinyana libaprofethi libapostoli nembuka. Kepha lehlukana nawe nganto yinye. Bashiya uthando lokuqala. They became a loveless church. Baba libandla lelimechanical. Wase uthi-ke khumbula lapho uwe khona phenduka. Uma kungenjalo ngiyabuya masinyane to remove the lamb kuposition yakho. Singade safisa Nkosi ekuphileni kwethu sima individuals futhi sibane sipheshe kids. Kuyaba mnyama emphefumulweni. Sixolele Nkosi amacala ethu. Sicela moya longcwele uhambe nathi. Siyawukhumbula sibone lapho silahle khona. Sithathe once again. Sembathe uthando. Kuze ukuthi inkonzo lesiyendayo ifuthwe uthando. Luthando ngawe. Luthando ngelibandla lakho. kuMateyu 22 uthi uyawuthanda inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngemandla akho wonke, ngengqondo yakho yonke. Uphinde uthande makhelwane njalo ukuthi uthanda. Wazi luthando usona sibopho lesiqinile. Ngaphandle kothando konke lesingakwenza kuledelelile. Siyabonga Nkosi usikhumbule. Sijuliseke Nkosi uthando lwakho. Siyavuma. Kude lesingakuletha kuwe. Nasikuletha ngaphandle kothando akusithi nangalutho. Siyavuma Baba. Namhlanje nemini. Sijulise uthando lwakho. Wanzise ukukholwa kwethu. Imisebenzi malikho lawo. Lawo loyitonzako Nkosi masiyidonse. Singayivumeli. Asingavumi ipower. Singavumi ifame. Singavumi ema-empire. Avimbele umsebenzi welibandla laNkulunkulu lesikhathi esiphila kuso. Hambela bobaba nabomake, bosisi nabobhuti, nalabasha, nabogogo nabomkhulu. Revive us, O God. Sibuyele enzaweni yethu. Egameni likaJesu Kristu. Uthi into wena Nkosi onendlebe yekuva keve lokushiwo umoya ebandleni. Moya Ngcwele siyathandaza. Thatha lo mbiko ufake enhliziyweni yethu nasengqondweni yethu uwenabesi. Unemvuzo omkhulu. Uthi into lonqobako who overcomes. Ngiyawumenda ukuthi adle kulesihlahla sekuphila. Lesiseparadise kaNkulunkulu. Siyafisa kangaka. Ungasileli. Ungena khona. Siyathandaza. Kwamathi uthando lwababa beNkulunkulu. Umusa weNkosi yethu Jesu. Nekuhlanganyela kwamoya longcwele. Bekungathele nje enhliziyweni yethu. Ebutheni belusuku. Ebutheni beliviki. Ebutheni benyanga. Size sihlangane Nkosi sibuye. Ekuhambeni kwethu. Sinike ama-avenues. Ekusebenza nokuphutshukisa uthando lwakho lukaphakele kulabo lesibabonayo. UNkulunkulu uthandekayo. Njengathi uNkulunkulu angasigcina sikusise. Njengathi uNkulunkulu ngaphamisa kuso bakho kithi usendele umusa. Kwangathi uNkulunkulu ngaphamisa kuso bakho usinikete ukuthula lokunengcubekela phambili. Egameni likaYise leNdodana lelamoya longcwele.